Khublei perlok baro, Kumno pialong. Mentah kesengi ngamut ban shet yo no Wang Chutney bat ke Tungtap. Teu ne ngendang wan kek nak per ngalara mentah ban lek syakam rasyat ban pengkoi bat ban shet. Te mentah kini ngalade pengkoi, une uding bat ke selapat ngalade pesai hapok ke Te mentah setang ban shet no. Kini hang nede ki Tungtap, banga syutang kumne ngila ruban susdi hakarai. Lada syutang kumne ki kam smai ubi syusyu, bat hadin ketangan sai iki melumala bat ngan sasyat lang bat ketukawang. Te mentah ndala kluik no kiu ngan ai Umphniang kendiat tang kum ar na lai shamoy. Bat ndala kluik Umphniang ngan sa ai pat bat kini ki wei. Une hang ne dei Sying bat Rynsun banga syuat. Mluh kat ban biang hi. Une hang ne pat Shynrai. Arteli ki Sohmynken. Ki Sohmynken ngila ban ai bun ro lada de baklan bam sat. Te mentah ngatep ya ketuk Tungtap ke bang ladep thang baladep sai. Te hang ne nga ai ke kendiat kenang bakin lai ingkong. Hadin kata nga ai lang kendiat uneu Jauir. Nang ta nga satep ikitukiwang ki bang ladep pengkoi, nga tep shua daw no ding jong tuwang, pat hadin nga satep pat iltu sla hajrang. Hadin kata ngan shet iki tang arsin siaw hi hau pressure cooker. Nga shet kenang hau pressure cooker kenang bakin jam bat kin ibha. Kumbang iti bak judan arjai kiwang kiba boit bat ki bom da boit. Te mentangan shet bahaya ki sakatu kan nepor. Kenang ba lada ki boit ro kinjat no katu kecing boit. Ngan damat artat hiro lada kim boit syo kamot kilai dengan rak no. Te parlok baro kini mentah kilai. Kini hang ne ngelara syarut. Haswa bangan pen i kene ke video ngalamat syuai kini. Kenang bangan dup tip kibang ne kimbang la ne kidang boit ne em. Hoi parlok kibang. Te tang kumta Khublei Shibun bapidon lang rengkat ban nga. To nang syangsuk ngin say kendo pat hakiway pat ki video. Khublei Shibun.